Uga mutegeri wetu wa Weru TV nikukugwata ogeni kimubango jwetu rikone rita riakwa ntitagwa Kendi Joy na naru mutegeri wetu twena mugeni wetu karibu twena mugeni wetu etagwa Makena Omatiri karibu sana my dear. Ibwega nutu bwakwija murembo imbia kureta keri koretu na arwe ibwega Kendi Joy ati kongwato ogeni ntikwije nkethero thithete mantu jao ndo no thithetie nikira kindetete inkunja matu ingi urarugite nande uni mberi njara kana ndero kadithia anga kichani nuyo tejaga na nguo kampe dini nande nande rero wejera ko ndiongera liko ne toko kangu achengo gibaidia nkomba bu Watejuwa chumba ibwega kulitana umenye jonte ndio tonya rikone wikaira kapro wikaira kapro ni ukadongo mo na kenda kaga ukarega kana nkona ta kinyante chokia kimobango jako gukia maten kadano kambona tie kadera nkono kokolia atwaruga one ndi tokaruga mo mwali wa baba yo kero jana ndi tagisi kibampanchara weje nande ngonie bidia tukuruga tukuyenarwa urembera yonera ngeruga kidanda ndo niwe na kidanda nkonja matu indongi iria mbendete sana nkona naru metheku ni ujuri ntobi indongi ni kumenya ibiere kana bidatu ndemenya ngakuru bionde mwali wa baba nahira turiruga meatballs nyama siaka kabiorori nyama kamobira kanya kome na turiana arwa tuchoke turi na spaghetti arafu tuthiria gasara na ko tugetaga coleslaw kabimbi chema kinote rwati kai ko gampoka kasala mama rito ngo twari au nongo twari mbije ante koria kira ngomenye gitunguru mpoka ende nkaro kambera nduge nuntu bira ante yena nkare karugero kulitana bionde muri baba okiumaja okedero okiumba kuruga milije bega na next time kendo mbere ntobiwe na byo na meze na ndiga sauce kenda na nditumba kuleza nilio byo bwega Makena bila twena byo na arwa twena nyama chetu ithi nyama chia ng'ombe na no tumere chia nguku kana chia mburi ona chia ngurwe ona o iria nyama ukona bungwa ithi aja mrembo twena parsley nio tio eu aja nio twena ira twitaga cinnamon nio cinnamon powder twina bread crumbs no diki kinya bread crumbs yangu no komenya hizi daga mugate kanyaria good girl aja twina garlic powder ni ototo mira narwe right aja twina kantini kenda meatballs twithro chini munda kinyo kenda na chini munda refresh ebitina dina njeni nejaga twina gachumbi nije twirira sema twikire gachumbi acha twina iria mrembo iria tukaruga nayo meatballs na turuge sauce goti garetia kanini utagaretia ala twina ngara ya kawaida tu ni omberete ndingankara kanywa ndimbizine kuruga na twina matunguru zetu mrembo acha ni twina butter cooking butter kege ngete tunguru acha ni twina twita mustard aka black pepper nako nduko na twina black pepper ndio kandawa kawikombizie ndawe nyuru kongwa kwanza ugekira kandimu bas aja twina ka corn starch ikoga kana mutujwa yambe jeni kumenya na hii mutujwa ametekile kinyano ndo je mutujwa yambe na taste yo by the way ndio rajwe da kiriki aja nayo twina ka soy sauce okay
amurembo acha niyo kakapeji karibu ndio kumenya bio bino kumenya hizi mpoka na mpoka asiandawa very good hizi mpoka ndio hizi ngi ikarati ndio nayo nitenaire muno medho ta winko no rite karati nyingi nto mbonere kuma ubi hizi ngi mbali yitore chungu nto ngakwira reke meru etagwa mayonnaise etawa mayonnaise Kimiru ni mayonnaise ni zawa kinyeri onka muno okadia eti niyo isawa kile na ndine dongi nkuruke mayonnaise ije mutegeri wa Weru TV mayonnaise mbere tata sour cream nije sour cream twarire yate turi anini itwaka maria ria cream keru tugeita kiu kiaguru tugeka mukebene tukagiria mburuma ndio wakamugata correct asukari na kote kawi hizi nkumenya hizi sukari na ime onde tire riko ndiko karankiriza hizi ndio vinegar hizi white vinegar vinegar ndiye nilidaya tutasara na tukakudhia disinfection no ku disinfect vegetables na kinyakoroja na taste niyo indi makena hizi yata mikoroni no umigitange tunuku nindu kuindonire na nkwirire ukatuma ngeibu kimubango jago kende jakwera ntize korea mbije tomba gwikirere onde alafu kwa raundi gataro medoka kana tukamegitanga utewe tumba kome utumba kumuruge nandi mrembo gato tukambidia na mixbox tutonyeriko ukajukia sufuria yaku mrembo au jukia sufuria yaku jukia nyama yaku mekere ariko omekere au wekera nyama yaku au tuthithie nandi ukimakine kare kedera barekite nakwantu barabeka rujini sawa ndio kana frijini nande kedera very good twaitania tumekera nande kasisoni kayo ya kariojo jukia parsley okay parsley no atumira kinye nyingi no kuna nyama yetu itingi na hizi into baby beyond that spices utumaira kulingana na ri na bingana tuikire nandi kinyama yetu ni wikira nyama ni bibionde kenda nyama iyaradha kana ni oro na are nyama hizi orende ni oro orende ne enyemethi no kuigwa na ndiko mekira radha na kinya kumiongera inya kenda ithirwe na nutrients nyingi no to spices ni yingu bi mwanya tijiu cinnamon nayo yukia kanusu na cinnamon ni ruga kinya sai sieta muntu enjire ni yako interview bia mbeta kinya ndenjire ngi kuruka gwaku nkirugurira kwe unda igwa kamwero very very strong cinnamon nayo kando nandi jukia sumbi yako niko ojukia gasumbi sumbi kenda biya ga taste kama yes narika na gasumbi either very optional ntukia tupatire ya chumbi makena indikatwi chumbi ogeka kwa jana tukaruga ninkore chumbi tukaruga bingi nkara bionde chumbi nandi tuchoke tekire mbi katini ine kajini ndika chini bikire kanini wekera kengi betanterete twekera kanini okay twekera nandi ndio bingi urarugete bina sukari ndio rajante ndibidira ndengeta fringe ni kwa ntu ndikona fringe yange ndezira tinyo karita kinyayo tugatumira kaire yange ndona fringe ngaiyo nkabiriri ai korogania biu na no korogia actually na ntera okay ande korogia bibi kwino twetaga twakimanagia nyama
Tuichwa gwikira na matunguru. Onge toniro uga ntuko ingi. Olugete nyama matunguru. O irio bi murugire mwanya. Murugire mwanya. Matunguru ya kimero ko ige kairo kinyanya mene. Aye. Kwanza ikyo kiega muno na otuthomithia twamenya oruga ndamenyire nkunja matu ndathugane nsabe mbere otiungiumba kuruga mbije nsabe ikirira karati na neu na era kini noranditanire ore irije kwa merano ne terko nsabe cinko ge ntukwenge kaire ne orugete mantu ja ngoko ngoko indoni ndio tagira mwaka ndambirio menya matero nkuria ingetika ngotikia ndoriende ako kuruga tereza gitunguru ko rembo jokie gitunguru giki ugitange tunini sana orekia kungania au wingi ya videtia wagenia akoni kuona na jinga taboega tagaira ko kana nini kana mwari ne kwisimuka yogwe utudarimi nande okinyajare yukia mugaterera yo bread crabs bikidire okay na mugatejo no ugure kinya supermarket no ugure sieko eriku ebide te kumenya makena ntukuizi atuibare magwa imanto ya maingi nuntu kwa kwithiro be mbisi tukira ndonire Kendi Joy urugi na bari kontu kuiguro vire mono yes kinya rume batonye liko kwithira beruga okay mwana batekorera muno tukoimenya kwina arume actually bathomerete ngugie kuruga yes what is that kuruga barrio karibu turuga ira tukethea bari tukoimo nakiwe kwisinya mbachirasi gaite kinya una ndi murembo ekonore gwatana bwega tereja na bado yukia karia gakwinde karia na kotoga kuongerera kari neria na reire na nutrients nyingi kinya protein makena na ndio kinyau ikirangara na ndi kende gwatithania bionde yukia karinde ole ndira yankara anyunya neu nande ndingara kwa nande aluteri ngangara miringira ndio reteaje iringa gisko kiu ntuko ingi ndonire walinga nkara lakini utarambu wako ndonire othithia ntekona nkibomba ndonire oitankara undanita ende ogwo wethire umita mbere wachoka uga twaruga na keguru ya white yake the egg tureruga rio ikari yonde ukona kibomo no nditanire Kendi overe kuna undi shabiki overe sawa na mutegeri wetu weru rikone obeajo na aro Kendi Joy no beita nati oteria tutumba kwithia tutumira kethera umete ntereria cia tharaka yes no idire tumira na mburi ndio no mbere irio thire mibira ndio tobibira no kwigwa kwithirire neteka kama na indiuruka kenda ndizaga ende mbirire kantere Kendi Joy na rumba teyo ngetera bibie thai kana kitumia nkundirio choro weka itheria kiu thai esere kaiva ndo kathige kinya kanene kavi kanini sasa mate kenda komba kuya andi ni bwega kangetera na nchokyo mpakire tungi nkamate na monka mbikiri director kwa nambikiri ndakera twitayo nguyo tamate nga kama tazo twingi turengi tobya kupreserve ni nyingi muno kina benzoate na ndimo nambi ende chetu batu batukuthiria bya kuria thai lakini ukenda tatu tatu safari tatu ndimo ndimo kidogo kendoria runene ende ibwega kurija especially if you bila nyama be fresh ntunyama niendi muno nije bacteria ya gwe twekaga ngai salmonella nandi murembo twa kinyauri niandire kaire au nandi nkona ni uona twekire maguta maguta ya watu mwingine no kuona turekire maguta ya mingi
ndirekera cha deep fry tukagira tutaka shallow fry okay no to iteraja ibrekeria tumebira toto tubrekeria aja tugekira twake ni wekira uterero rote kwenda gwikira ndengo gwakira ruru na nikenda no tupa mufanze hando batie gutegithia nariko nare niwijirire okumuvu aja kinya ngono igwate mbi no igwate hando aina ndi bwana wekande ko mtu abatere gwika kuraja nare kinyana bakurukite ja buru wewe na interest muno mutegeri wetu ukethira uri una wina interest buruki mantu yaja yariko na no gwiragwe muno ingugi yetu ira turitagaja eja withirwe we mugeni wetu tukwimwe na utwiragiria wendete kuria ikuruki wige turuge na uwe taririe gukurukira namba yetu SMS ira ni 4-3-2-1 kendi nja kethira ngo kenya na mugeni mtu kuwingi nandi mutageri wetu maguta yaku ukaja akanya jakaya nini na timu noja jakaya muno jeja kurungura ukaruga medium heat kenda tuyandene na tuyabwega mutageri wetu nandi maguta yetu makena una witere ninto ngorambio mbirire riko rikarare then na tutambato ko utikane mugeni mbiri yote mwekoro mugeni riko nandi kwitikia mrembo maguta ya sasa hata maguta ya kwa ukamenya ndare maguta ya bakutheruka kona ja kutheruka alafu no kuona utegere no kuona kasmoke na alafu ja kasetru ja kakirate jakakirao ite jakaya nguruki no nandi exactly nandi tutikwenda je wawero TV yes okenda gukarariko na njara cia ruji ekaira turize aya nandi na mwanka mbangi kama gisikone agera maguta ya minyukira exactly wagera na inya maguta ya kuminyukire na kana imamaniri kwena ndite kuya ya bwega ikairo rutere rikona na rutere ya kwa ndile kirate gati urege jare kimemenyerie ko unini kaini ndio ngira ndika kama kirate boss kirate good ani kudombi no kama leo kidira kama kutanya mingi yes kama kidira ndio yako tayari yes tuna tulidira tuetore kutete na mbere mwega ikudongoma ndete kinyaga si karani bukari yako agashire ina tugekera nitwo twagerara tugekera yes jo and na ndio ugo kethirwa mabujaga ukamenya gintikira nkwenda kenjoy timo no guteria tamo no ko mabira twaru ninkwenda kuona stage tuma stage hizi tinkona kinyabi kudongoma no kuona uresi achenje rangi na keni ndombera anga kamata tije kondo kanyinde biri yako ni mtego kaira kura transpambra hiyo nteka rombo ibangi ngireni kai na streameje akana kuiga kauna ko na yeje namba kurire ngira ndike maturita kana kuigari na ntoya ndikira ndetogura kaka kona winako kaka nande ento maguta jakwa kaira takulimete wikaira maguta nyago ikingi kita maguta ikini ngete kwenye mtu wake no ule nyatamba tuko na hii sawa kaiko kegaza akudire maguta yetu very kore ndiko ori riko rinande toreto nandite maguto no rite maguto na weke kuraja na sink ngeka ale antea nuntu ona ni sana nuntu no wewe ndio waza nisha ndigwika ale antetira ati aha ngapa kuliga kwa ndio kiana ochwege kuneki tokunekere bibi aha rero bange ni ntu bya kubyombe ko mweko gintu kyambere nyombe yo nabatere kwidira kimenyara ko banga gintu bamenye suburiye karagaje dhani karampa kuri karaja tushio kona tushio to akukwera ndo no kyambere gwita tushio ketu ndathoma very fast nantu bo bangire jo kwiyo nyomboro bange yes ngashokera kendi enjoy ambere meatballs itu adithia
kana ukauma au uri.